Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari alayasimi liliatohari al mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أمتغيني الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورم أما زمي الله سبحانه وتعالى لاني بارينا كبارينا من الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كسلك على كربك صلى الله عليه وسلم. أنا جنيا زنمو أنا بنا سنمو نامورو لامي فولدي السلام تشما أنا مسماما السلام يا فولك زنمو أنا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام نامورو لامي أنغلا دير كان كرا يا السلام فربا جما كلو تلولا نودي عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا ما أنه نهى وزجر مؤمنو على كربا منديو أيتو أنغا جي أنغا سنا الله سبحانه وتعالى ني ala ko anga minga ayto anga zeko ke o kelila Allah subhanahu wa ta'ala ko anga minto ayto anga zeko ke o tolila je anilla harak kuna jab soronende ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan no ya anambal ma al-salam belajelema assalamu hadhihi hiya al-jalsatu thaniya wa 30 ninye siki mukani siki bisaba an flanaye lana fawqa minbar al-fiqh al-maliki minbar al-fiqh al-maliki 120 ambi ko nyini al-salam forba jama kulu few kadu ko ke anyi barani alaka nyambolo adabora al-salamia deme mingama ya rabbi Allah ka koye annata min lome alala ya rabbi alako nata ya kono Allah subhanahu wa ta'ala laydu di qur'ana nasula wa wa'dullahi ghayru makdhubu alaka laytu ngalondiya Allah subhanahu wa ta'ala ko alaka bama ko fi mandewni in tansurullaha yansurukum nay ala deme ala yarba deme ne barani al-salamia munu nya sigi senga ambela jele ka hamiye munye ka ala nakira deme Allah subhanahu wa ta'ala raka andeme جن عن اللاهرة إن شاء الله تعالى بالسكينة سيكون الكلام على التيمم بما بينك سلامي كو كرنغرا لينغا مينا بيويلي كو تيمم يني بما بينان السلام بولو دسرا نام سكا جيبارا ولا ما جيرة دي تسلام بولو أما كو جورا سلجي تليلا الله سبحانه وتعالى كلا تكدو بنابالا مين ندي سون جيبارا لما ولا ما جي من بابولو جي ندي وساكي ninde bato aywa al-salama ka taymamu ta kasroka aywa alabato ke tamam bi tayfe wati mina o ba soro aywa bulo de sade soro jindanya de asababu ye wal man ndar lamun volefle assalamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala yo noya ma ayo o latike mamima aywa atigala maka kiti akana sanu yakon ya kharu ya fiu ko jitembulu fembina foye sisa aka teme o sirafe o bato kerengare Allah subhanahu wa ta'ala alakasatmana amandon kerengare ay fambi wele ko tayammamu tamam yara lafzu larabu kana don sidambo fa aqrade alqasdu kerangrali ya mamtu shay'a ma'ana qasatuhu ni fa kerangare wasalaha don sidambo kerangrali yana fuqaha uno yafiku sidambo yi don yara manyamo alkaba sallallahu mande ma heremo alkaba yo sabatiu alkaba ko sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi ad-din imhun mande wona Allah subhanahu wa ta'ala mamin lañini awla ni here abati kala ma famu ya dinena ma famu ne nyuma mbaw o de be wele don fi makana ko fuqaha o ngana do de kunye lakhdar tikiye amode ka kitabu ka wala insha Allah ta'ala bila ziyadatin wala naqsani ande fen waraka wa ande fen wala o don bo yoro o lu fe wa lu ka bengana ko taymamu taharatun turabiyya ko bukuri sanuya de do ka buguri keka aywa al-salam sanuya tashamil ala masah al-wajh wal yadayn ko bi afara menyonga tega flajo shili an nyada inda adam al-ma'i jindanya wati inda adam al-qadrati ala istimalihi wal mafhamina ni desraka jibara ina fanya fi tukumina wa huwa mashra'un kitaban wa sunnatan wa ijma'a sharia ka fin zabati lendo
qur'ani nasu ya sabati alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna ya sabati don shi da mo ka benga karngaraliana almamba manani nu ka kala no ya sabati wa huwa min khasa'is hadhihi al-ummah al-muhammadiyya anya fi yami sakaka alakira bana mando mbonyene tayammamu ye khasallahu nabiyyana bihi duna ghayrihi alaka kerkeral ko do alakira bay alaka sasma kanana bunye kama allah subhanahu wa ta'ala yoro aywa ayake alakira bay duna ghayrihi min al-anbiya'i alama nabi ma tawgar segala ben an ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam o dallu alaka kira raka pmakaye hatta kana man nasula alakira bako ko otitu khamsa alayna muhur son fendurula lam yutahunna ahadun qabli ma shima garsega wala alamodi aywa nabi ma jima amodi kira shima ka konem hodunye alaka satuma yo fenduru jate hatta qala fa nana fa ka pmana ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura afenduru doy ala sona kaduma ko fa beke misri ne mo satuma ne mandewni ni ye misri magin ka sel misri la sunna ya baraji soro ni sel wati da misri kono ibi seli ka sokono alaka satuma ka kerkeral do alaka baka bunyedo asama an alaka wala nyima do ka bunya ka karama o yama jaku yeble ni mami bana ma magubsa alaka bama danguma akodu makolo fa bekera sanuya ene mo satuma ka kerkeral ko do ala yanzu ana madin nabi nyima ka konyi amadi kirama ka konem hodunye ni jiko deseri la du makolo fa wonfa ibi siko yoro la ni sel wati seraki tagada bogala ka tay mom ke ko nyumana ki ka alabato ke kuma mena ni alaka sasma ka sahaba yene vamu radwanullahi alaihim ajma'in alaka jebe sahaba bele jeleka ka fa alaka sasma ka kuma korode ko dunga ko fa be ka sanu ode alaka sallallahu alaihi wasallam ka sahaba getura min be wele ko ammar ibn yasiri alaka badalla ka ammaru ci kata ka ci kerngere na janaba ya ammaru soro o ci yoro la amaji soro ammaru yi miri alaka sasma ka nimpumaina amaru ko sisan wani na manye ko jima soro mbina mvar ko lo fa bele jele de aywa noni aywa bogola jango ka senga batoke amaru yi dadu makolo la aywa tamarraga dabati amaru yi da aywa du makolo ka ki kulungolo ko mena fa daba ba kulungolo chokomina kasor ka batoke summa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asaraka na alkaraba ma kishin nema be alka kirama ذكره له أي بمن يفو الكرباي أكسر ما قام إنما كان يكفيك عمارو أكون نبكم بو تندو دو مكلو كرا سانيا نمهودي ni imma ko be sanuya la ibse ka sanuya ni aywa dugma ni bokoy ngay ya miri de ko koliye farko aywa jika farko fa be soro o kuma sangono ko mi bokoy rek sanu ibi ko ngolo jango boko ki fare fa be soro ni alka satama nga mando ala ya ngere ka munya ni ma halibi sono ya be mi ngan no ka tamen vanaka amaru إنما كان يكفيك أتبي وسع أن تقول بيديك هكذا إذا كان يبول فلاين نجوكو إنغا ثم تيمم أمامه أي التيمم كتشوكو نيومان عمارو جولينينا وعلمه كسرك كلا أي التيممنا هذا أصل منه نحدث يلسلي تيممنا نكمن يبلا بما دبا جيرانا كافوكو تيمم أركبك كركر لكوي أركبنا مانوني أكما سانوني أمبي بماتو أيوا دون جترا بولو إمام الأخضري أكا جواني تيمم كاكا ولا ني tamam yara fami mba ajaku ya salamaka na yi soro abita tatugo mina afarda yimunyi insha Allah ta'ala abina duanye ola Allah subhanahu wa ta'ala ka wala ni tuko nyuma no ya amma ka baran no ya ambela jele makala Sheikh al-Akhdari rahimahullahu ta'ala alka getura Imam al-Akhdari ko zo safarin ubiha aw maradi tayammama lin-nafli wal mafataridi mami metama sirala ubiha bi sharti tamami tamadaka lenyi tama minye alakota tama ye osendala detale dugula ami sara afana bala akira aywa alakota denyi aywa aka tama na atsaka tamamuta okoray alakama ka bali sono goyala muso bole dafe na mi sara furkela o chuko keledo foroba barakela mimbe jamana tika yamaru kono o kele ka jamana ka wati shunye ka jamana tonyo aka wati la ka do aka mobili kono kata asagona dunga duguta tamana ka soro yamaru madama kata be alakota tamawi aslamu aba hakil sabaqato ala nono ji ala sonde nono jika aywa sonoyama o chuko kele do jon bolele ka soro amma ka majeni akata mai aywa sonoya kende nono ji sendala ngani tama kera tama ko alabatu tama do abida ka ye ka tama muke aw maradi walma aywa banabato mini banabala banamin di son aywa jila tayammama kon no tama muke linnafli nafla kama wala mafatara di farda silfana kama Allah subhanahu wa ta'ala ka sonoya do وحاضر سحر لفرض عن عديم سوسيغي با فانا بو تشوكو كلي لا حال ما مي ايكاس ايوا دغولا ني دغوتا ت
o tigila ma abi daga ya ka tayammum ke ka farda seli bi sharti ni jin ndanyanana in adim ma kafiyan wa khafa waqtahu adim jimi babulu oti wasake asrana na ko abini tajin nyinne fe sel wati bitaka da lan naflu wal jumu'ati wal janaza o chugo keledo aywa atigilama mami be so aywa ati daga ye koni ka fa nafla ka fiye wal ma juma seli aywa wati corona mbesel aywa tayammum takata juma seli wal janaza bo chugo la ati daga ye akana mbara nungene tayammum ye o kora ati saka tayammum taka nafla seli ati saka tayammum takata juma seli ati saka tayammum takata janaza seli ngad davarabe janaza ni tawni nyonje illa idha ta'ayyanat janaza ajole nu balala ka tamani shuye ala kana shuda obina sela kana ko abita jiko nyinyini aywa wati aywa seli bitaka da sharia bi son otigala ma aka tayammum ta jona ka fara mo ka kitabti ka puma la nyini yemminyi tamaye alabato tamaye adakale do farda seli nafla seli bela jelela alislamay nayi jin fonde nya jitabulo wala ma jitamine ndabulo wala ma nafolo tafa ka jisa wala ma fedo ba lela mimba bali jibara lila aywa aka iwasado tayammumna bana bato mi nabi sirafana nindura ka aywa jibara bana min bena jibi do faraka wala ma jiba akene yali sumaya wala ma absaka aywa bana nyere aywa ke sababu ye ke niche nimbele jele sababu ye mimba daka ye ka tayammum bara abo to gola mamin mbaka so na mata dugula watu kuro ye sonogo yayi aka tayammum bara aywa ni aywa wati damate men corona na mamin ni lujura foy tala atigala ma so sigila ata dugutala aywa nafla seli farda selika tayammum talti dakaye fona sorola aywa janaza seli nyana do janaza seli mi ni uchuna ka ni shuye chu fega takada self samande fega takada abi dakaye aka tayammum ko yorobe ka do seli kono assalamu hakli nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ko dama afam chuko na bara chuko nyuma ya rabbi allah ka ngarsa ko wala korfo mun wara sisan fe ko dala nena aywa lakhdar tigi fe aka puma bele jele dalu ya allah subhanahu wa ta'ala ka puma kay wa in kuntum marada assalamu na asorla bana be awla aw ala safari wal ma badu taala aw jaa ahad minkum min al-ghaiti wal madonna awla ka bonya manatala aw lamastum an-nisaa wal ma asira afurmusuma falam tajidu ma'a ama jisoro jimi nabe janaba koni ay fata yamma musa idan tayyiba ay aywa yalanga fa sanu manyini ay duma ko len nyada sanu manyini aka tay mum ke ola aka batoke fa bintifa ash-sharti yantafi al-wujub adongoni ka fa ala shartu min ngala koni ma jisoro o de ba wajibi ka ni jisoro la a wajibi bita wa qad warada fi al-hadithi ni qur'ana ya sabati anyi ka jiri la ka fa lakhdar tigi fuqaha bela jele ka fara lakhdar tika o tun ni dungo fa nu ko ngo iba sura min na qur'ana nasula wal mahar sakana man nasula asabatarka ba alkraba makokura alaka kira aballa kali sahaba min balla kali ko kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko do dola on alkraba man babe nyove fe safarin dugta dola fa salla bin nasi ko sellani mo kowiye fa idha huwa bi rajulin mu'tazili aselit lale ko koy cedo jole mo kerefe amaseli alkraba yanyi nga ko maman aka antu salliya munyi bali ka seli mo fe cengo alkraba ma ko asabat ni janabatu ko janaba no ko de ben farla wala ma ajite mbulo alakraba ko ma ko alayka bisaidi dum ko lon nyada aywa mbi manni oye fa innahu yakfika obi wasa kada munga alayo ke ayo sanu gaynum honne manuni alakaba sama ko kokora ka as-sa'idu tayyibu wudu al-muslimi dum ko lon nyada sanuma ko ye salamaka selji wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina halla sandange ama jisoro absaka sandange abita mamta kaka bato ken aye باشي فوي تعالى الك سما ما كوريني وقال المؤلف رحمه الله تعالى الك كتر الله درتكي حلبي ابنانيل ايوا تيممك اكو كوكورا الله سبحانه وتعالى كهنا تشايا ان ارسم شو بلا جليكا ابنا فمانيه تيمم فرضا وكاف من واجب عليه دون القران النص يثبتي اكو فروضه القصد الصعيد الطاهر والضربه الاولى ومسح ظاهري اكو فروضه تيمم فرضو القصد كاف فلا ينغنيه افلانا الصعيد الطاهر dugma kulo nyada sanuma asabana wa darbatul ula ani bi bugal ko folo min ngani takay annana wa masaha zahiri aywa wajhihi wal yadayn lil ku'i alwila dukhul waqtin bis salati tasala aywa kan nyada joshi wal yadayn lil ku'i ka taga fura fana joshi ka se aywa bulo kana kurula alwila ka ke ka tugu nyona dukhul waqti salati salwati fana doni ittasala akatuku selwati la an selwati kana dafara ka bonyona atlale ola
ay fami fu ye ko as-sa'idu ko ayo yela nga fin abino fana wala ye don shi damba usarabe Allah subhanahu wa ta'ala de ka alaka no sara kayrala okuma balawni mashiba de kungolo geleya ani hakili geleya kanunu nobla kira bitata qur'anana kira bitata hadisala mashiba bebe boy yende barsabu yu shidi alama emi tadi ukalle mani ka boni tay uka ala don ka boni tay sere yoro mene tseka se ishita boy ka jin kanu bana mini minache o bele jele ko fe ni dari yerala okuma ibitata ka nyami abi nyami ma wa abi nyami ibi ke sababu ka nyami moma o balaw bele jele la ayo kodando alaka ngishama mami nyine do assalamu fe kerengere lena arsama dem sem ve ay to anga je anga sabali anga to anga don cokorbo ko ni yakato ka sa'idu nyefanye ako sama sa'idu turbu wa tubul hajar fambi wele ko sa'idu ko yela nga fin aturbu ko buguri mugu none be ya doy wa tubu boko biriki fana ya doy al hajar faran none ya sia be ya doy athaliju nezi mimi dadu mokoloka ne du mokolo de ba wolo o ya doy wal khadu boko duro o ya doy wala zahar ani fɛn o fɛn n'o bangena dugumakolo ɲɛda sanfɛ a bɛlɛlamaw a bɔgɔlama a faralama ma dama dugumakolo min jinsil ardi ma dama dugumakolo nɔnɛya dɔ do lam yughayyiruhu san'at adamiyyi adamaden ka baara ma yɛlɛma ni karo tobila izini fɛ hali n'a sɔrɔ ala seli ye bɔgɔ ye tɛmɛm ti ko ka bilen sima b'o cogo la pɛntiri b'o cogo la nka ma dama dugumakolo ɲɛda yɛrɛ zatu do alhamdulillahi rabbil alamin baasi foyi t'i la a ka kuma kɔrɔ ye an k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛm farida ye fɛsiya 6 ye a kelengele bena dallu do asabati me ka alakira bama aga fala ngania dallu anya joye ka chaya ni wala daina alakira sallallahu alaihi wasallam aywa ngania dallu fu anyi qur'anin nasu ye ngania dallu fu anyi ande mena ka anya joye o kuma o dallu keledo aga fulana ako as-sa'idu tahiru ko dugma ko nyada sanuma aka puma koray dugma ko nyada shiya belejele a cicien a fara a neji a bogo doro as aywa abo akoko dugma kolo abele dugma kolo annone ya belejele adalu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kan Qur'an na sula fata yamma musa idan tayyiba ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jon ni aywa amasa ga jibara wala mama ji soro aywa ni temam aywa sanuya mako jorala ay temam ke dugma kolo nyeda sanumana dugma kolo nyeda la nyeda mina ka sanu adalu da alkara sallallahu alaihi wasallam ka puma kan Jabir ibn Abdullah ka aywa hadisala ko alkara bako جعلت لي المسجد طهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا دونك كل فابه كدا ني مصري ان سنيي امام بخاري ني لكالي امام مسلم فنا يا لكالي السلام عليكم الحمد لله رب العالمين اكبمنا لخدتي كبمكانا ايوا تيمم فرد السبنا وي بولو كلا فلا ايوا جوشيلي نانينا وي نيدا جوشيلي ودلو الله سبحانه وتعالى كبمكاي قران سوره مائده لا تيمم ايالا famsahu bi wujuhikum ni alaka jona bi taymam ta aya nyeda joshi wa aydikum aywa ani abulo kala ana tega fura kase aywa tega kuruma bolo kala kabo aywa tega kurula kata nongona insha Allah ta'ala manya fala bina o kiti fiye wa qad sabaka laka dhikru aywa hadith Ammar radiyallahu anhu Ammar ibn Yasir ka hadisa tamana inye korosasa aywa abi famu ola ka donga fo ne venunu aywa fardawdu alakira sasama amaru kala mamuna aketo ka mamu barake ay nyeda joshi inafo ay tega kala joshi inafo ay nyeda joshi chukomena Bukhari ya sabati Muslim ya sabati tamam aywa bara nanina aduruna almuwalatu wade ka ka sama nyona almu'abbar anha bil fawri min bi wele fuqaha fep ma chamana kokora ko kitabu la ko fawru aywa qoray jumenye teliya aywa al-lugha teliya de na teliya min godo akorate ka fa ika bara teliya kojugo ka goniya kojugo fo ka ta defo ke ka soro akoro de niya damine ikana tike ka bonyona ika ke don fo ka ta dafa adalu Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kan alkaba satuma qala sura min Qur'an kono aya bisaba an aya saba Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tubtilu amalakum ni alaka jom na ye bara nyuma damine ayru kana ci ka bato damine ka tike ko cejugula obi bato ci o kama ni ya damene iba tukutuku nyona fo kata dakenye o de la o farla afardaka wal fasl yasiru ma ghatafaru ngani farabashiya kera doni farabashiya min de bashi ni amakunda la je ka damateme ya fa keme o ma kada munga aywa o yelu juray min mine arsalame bolo Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an na sula la yukallifu Allah nafsan illa wasa'aha alati jon karaba fo ila fo faseko
o kuma ni jɔn dɛsɛra yɔrɔ o yɔrɔ la ni dɛsɛ in ma dama tɛmɛ ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna bato la Allahu subhanahu wa ta'ala yafa min ma a duruna dukhuli waqti salati seli waati doni taimam tɛ comme seliji k'i b'a ta k'i sigi ka waati kɔnɔ walima i b'a ta ka seli k'i da ka segi ka waati wɛrɛ kɔnɔ ni a ye bato kɛrɛnkɛrɛnlen don Allahu subhanahu wa ta'ala ka sɔnɔgɔya don ni mago jɔra a la yɔrɔ min na ayiwa a bɛ daga ye o yɔrɔ la ni ayiwa seli waati sera i bɛ taimam ta tacogo ɲuman na waati donnen kɔ labɛn bɛɛ sabatilen kɔ n'i ye taimam ta yɔrɔnin min na min ɲininen don i fɛ o yɔrɔnin bɛɛ i ka don seli kɔnɔ o y'a farida duurunan ye n'i y'a ta i ka so k'i bɛ na n'a ye misiri la a b'i bila yanni misiri cɛ ni ayiwa i ka ayiwa wajibi ye taimam ye bana kama n'i sera misiri da la walima i donna k'i sigi misiri kɔnɔ misiri min ni farakurun b'a kɔnɔ walima ayiwa cicɛn b'a kɔnɔ walima bɔgɔmugu b'a kɔnɔ alimami nana ye n'a ye yamaru di yanni lɛkama ka kɛ yamaru b'i bolo i k'i sosoro k'i ka taimam ta alimami b'a fɔ Allahu akbar i yɛrɛ bɛ don a nɔfɛ ne ɲininen don a ka tugu seli nɔfɛ daliluhu mafhumu ayati tayammumi o dalilu ye ayiwa Qur'an aya min nana suratu Maida la ni Allahu subhanahu wa ta'ala ye tayammum kofɔli kɛ a kɔnɔ a bɛ faamu aya in de la k'a fɔ ko tayammum ka tugu ayiwa seli la tayammum ka ayiwa ta seli waati donnen kɔfɛ seli waati donnen kɔ tayammum ka ta a bɛ faamu Qur'an aya in na wa tasalu tayammum bi salati a wɔɔrɔnan n'a laban tayammum a ka ta seli waati kɔnɔna na wa a ka ta fana mubasharatan bi salati ka nɔrɔ ayiwa seli la lanna min wajibati tayammumi kada mun ga a wajibiyale do tayammum wajibiya ko la an yakuna muttasilan bi salati aka ke ayiwa atuku mesella ayiwa wajibiya nyeka assalamu wonni zone ko ya bara inen vamuna min nyine do alislamu fe anga zedo alislamiya sharia sena sabarala alislamiya sharia an zirana anye bi foka fa zirana ambe minye sharia kitabu kono ani mimbe mo bolo ni mo be ko bara a ceka jan ko me jeke jala ni baji ibe ma sigile ya be tayammum ta tega fila be ko bolo be shin dama ngolo be joshi sebi joshi subhanallahi alkala satma ni viye yoro jume qur'ana ni viye yoro jume fedo fana balle do tayammum na aya ni ka shido motorbe ma min bolo la bolla baki be ma min bolo la nati la ma be tayammum ta aka jija ko fennu wuli ka wa bolo la ka soro ka tayammum ta ta ko nyumana akana ke yera sa ko ke bara fana yi akana ke aywa feka akan no ma cugo mina dama mbaketi ka singi la hale ira kun la hale afle cugo ni do ka tendron ka singi yera fara atiguka ka sura islamia sharia mi fara atiguka nakero ke cugo yi atibben nakero ke cugo yi Allah subhanahu wa ta'ala tamini bulo wa islamu ni ma yera kun nake ka tamam ta cugo la mi ni shartu dafandila ka selwati kelin zelnoyi wallahi la ilaha illa huwa tisratu tige fo ala ki mine o selwati kele no fe don sirbo ya sabatani ko Allah subhanahu wa ta'ala kan ngal melaka o joma siratu 120 groupe bala munu nyishi me seli dama saga sagalima oniti nyon kuma nywanya jangu ki dama ka shula ku ka sabali ka yafima o bi ka gafe dama de mina ka laje nu ye gafe dayala ka laje ka soro selwati kelembe o maseli subhanallahi iyira ku yaba o ma islamu ni nu nye barawiye bara munu nas ki me doni de ka asegime kalan de ka opmani alislame yi sendo ala ka sorla kalan mi fara amoka itika mo doy fiefiew wal de la ami mi vo alsama for wajama kuli ni bara no konni wa alhamdulillah rabbil alamin tlemi ne awna bena ami ala foka barakada doni soroli no ko yarat leena foka fa no ko yara ngon no ko ya ko jugude kera sababu ye fana kam mo dese akella telefon be mo tege kono ibita doni ba bafi karsa nani nyinga fembi wele ko tayama ma fonya tande yana ka tlalla bena ibi telefon dayela kabla arisre mana karmo ka bi gien fen voy ba bedda kene takati ka so sanda yibi saka lame nini no ko yaram hono mandema kala ba wati de kera mo dese wati ka soro doni alka sasama ko ka tama no fede halna be keddu ko so yoro jantali alka sasama ya jirana anga tama doni no fede tama cuko beleje lela basabu doni alka son fen beleje lela samande de alka bayra ka nyina maya kono ama jidi nyini ala fe foyi la fo doni aya nyini ala fe ala mba fe ke jidi donna non alka masal nyini ala fe ama war nyini ala fe ni otle nanake on dile nana ben ni noko ya bade nonuni telephone ba mbulo be arsire make radio ba mbulo be arsire make don bo be tamana shuni du ayo atle otim mashi gien ko dayala le do kabla kala ba kana ye anya ngodo alaka dine shidoma ka ngodo alaka dine kalama
kan nyeshi anga jela bo mecce kalande ma la kol kala amba fa ya mi sega ka fen nyumando mecce do alhamdulillah rabbil alamin ma ba kala ka balu halala nga beka do ko kose do sega bla nyesenyi dum ko da kun ye allah subhanahu wa ta'ala ka sharia kala ne ka shidon jango ka ala bato cuko nyumana nim bato nunye fenye miso nye ni mawma yire neke kibe nge ka sori imamine ashido mawla ibi yire kun java dama apma mimi vo aslama ye ka gera kala mawla ka kala ka shido ka bara cuko ka ode nyinnedo nga ka mo fle dama mo ba ke nyere ba ke ni yako ke cuko la abele jele bi ci ibulu korfa la bay mi amil la dili sabakoro ke amala ka ye kadam munga olu ka tabiya farfabe u ka bara bele jele la ni yire kun farfa ya to yire ke tamam ke baye kasoro asharti tila ibi yire kun ka ibi yire kun java ami ala deli korofan afam cuko nyuma allah subhanahu wa ta'ala ko noko ya muhammandema allah subhanahu wa ta'ala yi sira munu noko yama to bu kala yi sira nyuma bay bi kata dine nyedoma ni ngafe mise nunu abetara dila to bu kana ngo kala bo cukola balku kala bo cukola kala ndew nyu seko bele jele ke kan fen nu vara nyonga dukma kitabula ka taradi nin kan nunu na ka yire ke ka jeze ka songa saba koro noko ya lama salama ton nyu chesri ka baraw saba koro sigi singa nimbe kunyi munyi allah subhanahu wa ta'ala batuli nyaka saka shidon barsabu ala batuli convient ka gwazan de do ati foi dila nibi batu minge anyi ni ka nye shidon ngano tile de nana ben mawla halaya man njoko ina ibe baluko sambi wora sambi se kinya saka al-fatiha kala no sigira ko bita mam ko te yere nega nay ma min nyini allah subhanahu wa ta'ala fa hagli ma be ala fa ala ko dama ala ko kaka ala yakama ala ko ka ala sallallahu alaihi wasallam bunyana baraka kama ya rabbi ala ma zabatira ala ma balon al-islamiyaka ala ma faturu al-islamiyaka barakallahu li wa lakum fi al-quran al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما